Mina njengami nje ngisho ungangibulala manje ungibulala mangeke ngaphenduka ngakubuka ngizolala nawe embhedeni umuntu mehamba emhlabeni sokuhamba ngoba uNkulunkulu usefike la zomthatha ngoba nami ngizohamba emhlabeni. Yes, kodwa injongo mina angilwi nomuntu angalwanga nami ngilwa nomuntu olwe nami ngibhekana nomuntu obhekane nami umuntu ongabhekana nami ngumuntu nje ngiright anginankinga. Ngaza ukuthi niyaphila ngiyathemba bafowethu niyaphila umhla ka1 lo cha bafowethu ngithi ake ngize ke ne-update egcwele namhlanje umuntu ke obephumile eyofihla iqhawe uprofessor uGodo ubaba uGodo laMangangane endaweni yase Phelandaba kwamhla kuyalingana. Cha nganza wethu kwezinye izinto ke ngizibonile noma ngiyazibona ukuthi ngise umuntu onawo amahloni kusenezinto engingakwazi ukuzenza noma ngaba abanye abantu bayazenza but kusenezinto engingikwazi ukuzenza mina ngoba ngikhule ezinye zazo ngizazi ukuthi ziyihlazo noma ngizazi ukuthi ziyokungabi namahloni. So ke angeke ngikwazi ukuthi ngokufika kwe-social media mhlambe bese ngishintsha ngiba omunye umuntu sengikwazi ukwenza izinto engingakwazi ukuzenza. Angisho ukuthi abasuke bezenza ba wrong like nje ngibe nenhlahla ke ngithe ngifika nje egateini kwaMthembu ngifika nje ngakamisha ama second ngathi mangithi ngiyabuza kumfana vela umfana hayi vele sekuyaphunywa sekiwe grounding sekuphunywa sekiwe ground isicelo sasuqhubeka. So ke bengidrive ngilandelwa ifamily ekadiza nebhokisi libhekwe nale grounding. So ke ngibhake eqala ngehla then mangehla ngabona abantu bekhipha amafoni beshoota by the time kuza abantu ade beza nebhokisi nabenkonzo cha kuyangihlula ngiganza ukuthi lokho mina ukuthi ngishunyeze kanjani angisho abakwenza ba wrong but mina kuyangihlula ingakho ningangibonanga ngimshuthela ngimpostela ukuthi hayi bengiveza nje ngiziveza but akukho vela kuphela futhi kwabakwaziyo mina kuyangihlula. Cha zinganza kwethu sibonga nje futhi ukuthi umsebenzi wokufihla uprofessor uGodo uhambe kahle ngiyona noma kwaba isihluku ngendlela eyisimanga nje mayechaza umfowethu omunye ochazela lapha wayekhona kwenzeka isigameko kuyinto yababuhlungu kakhulu and kuyinto esihluku kakhulu kodwa ke siyathemba ukuthi uNkulunkulu umndeni uzokwazi ukubopha ngebhande likamoya ukwazi ukuzolisa noma kungekho lula ngoba uma ulalela abantu baloya mndeni bekhuluma uyafeel ukuthi that man was umngani weingane zakhe yebo ube umngani wamakhosikazi akhe aphinde abe umngani kusho umuntu obe umngani wefamily yakhe. So umuntu yebo khona sonke sineyihlobo bafowethu noma sinabantu abethi mabedlule emhlabeni sazi ukuthi sibone futhi ukuthi kunzima but ongibone kuloya muzi kungizisa umunyu kakhulu engilalele kuloya muzi kungizisa nje umunyu kakhulu even though abantu bakhona bebe strong kakhulu bebe strong and bengamele ngabe ba strong ngale yandlela because umuntu loyana obe nenye character nje egcekeni ngicathi ama-video benwabona ke ama-video aphumile after elimele ukuthi ebemkhombisa ukuthi umuntu obehleze ejabule kanjani. Angizokukhuluma ke bafuthu okuningi but nje bakuchazile ukuthi bawalimala kanjani okuyisihlungu nokubuhlungu. Yabona makuzofika abantu bezolimaza umuntu egcekeni beze bemqhelise nabanye beziqhelani ukuze bethole yena iba buhlungu nyana leyo nto bafuthu iba buhlungu nje kuyinto bathi mabechaza kwayinto ebuhlungu but ke sibonga khona nje ukuthi ke bayakwazi ukuba nalobo buntu bokuthi ke bengafiki behliphizise wonke umuntu osegcekeni but mhlambe beze kulo muntu abeze kuye nje siyakubonga lo naye ke bafuthe kufuna ukuba kuyona kakhulu. Ngize ngadecide nami ukwenza some of the videos here on TikTok just because of bafowethu niyabahlukumeza abantu ku-social media, niyayihlukumeza imindeni yabantu abasuke bedlulelwe zihlobo via u-social media.
izinto bafowethu enizikhomentayo nezinto eniziphostayo nezinto eniziphawulayo niyayilimaza imindeni eminingi abantu abasuke beziphelelwe zihlobo. Yabona into engifike ngayithola kunobhuti okhulume kulapho kulwamngcwabo, wakhuluma wamuzwa ukuthi uyahluthuka enhlizweni, wakhuluma wamuzwa ukuthi ukhuluma ngathi uyambona lo muntu akhuluma naye, ambonile ukuthi ubhale something on Facebook, but angisho ukuthi kunjalo, but indlela engilalele ngayo mina lo wabhuti mekhuluma ngize ngathi bafowethu kade ngimi nabo ngathi mayazi lo bhuti wakhuluma ngathi lo muntu akhuluma nawe uyambona, and mumlayela kahle uyamuzwa ukuthi udlulisa imessage ya straight kumuntu eyabuye futhi uyambona lo muntu ayakuyo. Nifike nicreate ama-accounts, nihambe niye on Facebook, kushona abantu, nibhala umathanda ngabantu, nikhuluma umathanda ngabantu, nikhuluma into eningayazi ngabanye abantu. Into engiyithande kakhulu kulo yamngcwabo kaBaba uGodelela Makankane, umndeni wakhe akekho umuntu obenika umicrophone engasho ukuthi ubaba asisho ukuthi ubemsulwa, ube nawo amaphutha naye njengomuntu ngoba uwumuntu, kodwa sizibuza ukuthi liphi leli iphutha akade engakaza sitshele lona thina, ngoba ubaba ube umuntu ongenaso isifuba. Even la ekhaya thina besimbiza ukuthi wakhahlelwa yihashi, ngoba ayikho into obuthi umuntu ukhuluma naye angamtsheli lo muntu obukhuluma ngayo ayifihle. So sisele nembuzo ukuthi kazi yini le abengakwazi ubaba ukusifihlela yona ukuthi kunokufa kumzingelayo noma kunabantu abamzingelayo angasitsheli, ngoba ubengeyena umuntu ofihlayo. Inkulumo ke le bivela emalungwini alo wamndeni. But yabona uthi emekhuluma lo wabhuti bafowethu, anibheke iy'thupha zenu on social media. Uma ngabe ungenayo noma ngabe imuphi nje umuntu, noma yebo khona ngeke sikwazi ukucontrola i-society, ngeke sikwazi ukunicontrola nibaningi yabo, but anigadeni bafowethu iy'thupha zenu. Uma ngabe ungenayo into osukuzoyisho ngomuntu ombone postiwe kuthi ushonile, ngiya-understanda okomuntu mhlambe lese ulimala uyabonakala ukuthi ubeyobamba imoto yemali, mhlambe uyalimala uyabonakala ukuthi ubeyigqekeza, mhlambe uyalimala uyabonakala ukuthi ubeyiraphile, mhlambe uyalimala uyabonakala ukuthi ubeyibamba inkunzi. Kucishe ku-understandeke lokho, even though nasemndenini wakhe yazi ukuthi kunemndeni in denial ngalendlela ongeke uze uyi-understand. Kunemndeni engathi ulungu lawo libanjwe right handed li-raper, but mase eshawe wabulawa bengakwamukeli ukuthi uke wa-rape, bephike ebanjwe right handed bethe uyasukelwa. Kunabantu ongadutshulwa ingane yabo kade yobamba inkunzi, bemphike bembona kuyisini mayeseshonile. Umuntu nje mayeseke wadlula emhlabeni bafowethu, abantu bakubo yazi ukuthi uyathanda, babili bathatha basuke bezomlahla umuntu bethi hayi vele bekuyinja le. But nje into bafethu engibuya nayo nengicela kini ngane wethu engifike ngayithola ngizosubuhlungu le bengiyekhona, indlela bafethu nibhala ngayo on TikTok, on Facebook, indlela nikhomenta ngayo, zipost ingane zomuntu, ziposta ngobabwazo, mhlambe zona lokho kusuke kuyisiza ukuthi zithi go through this pain ezizwayo. Ufike wena like there were some comments amanye ngaze ngawaquota khona nje i-comment eyayithi yomunye usisi, ngaze ngamviewa ngambuka ithi awu kahleni amakhosikazi angaka nje forward bekukudestroya nje uhlanganaphi, ngoba laba abantu abebeganelwa umuntu bakhombisa ukuthi bebe happy ngayo yonke into. Wena why ingane zakhe zisipostela ukuthi ubaba ushiya amakhosikazi akhe angaka ebese uzobona ukuthi i-waste yokwenzani, iple waste okhuluma ngayo. Bafowethu anibe nobuntu ngoba inkinga ekhona. Umuntu ade ngifake i-face mask kade liyashisa ilanga liyashisa ilanga ngomhlaba uyalingana, so bengifake nazi i-face mask ngiqede uyi-remove nje manje liyashisa ilanga ngomhlaba uyalingana ngalendlela ongeke uze uyi-understand. So bekungiphoqa ukuthi ngiyi-apply bese ngiyikhiphile, yikho ngibona lokhu ngishikisha khona okuncane okusele kumnyama, but nje liyashisa ilanga lapha lingishisile kakhulu. Yabonga ngize ngaba nananzi into liyashisa. But nje ngane zawethu ukucela bafowethu asibeni nabo ubuntu, asibeni abantu.
noma ngabe imuphi umuntu osuke esedlulile emhlabeni ohleze wazi ukuthi noma yini oyithayiphayo noyibhalayo noyikhomentayo awusayibhaleli yena because yena akasaboni and nezingane zakhe nabakho ngeke besakwazi ukumfundela, but usuke usuhlukumeza labantu abasele ngemuva okuyibona abafunda ama comments. Worst part ukuthi uyocomment evidweni yakho umuntu oyilungu lomndeni ethi sapostile uzazama ukudigest ipain ufike necomment ehash nebhlungu, kunciphiseni bafethu ukwenza kukho right. Now uyokuzwa mhla isimo sibhekene nawe ukuthi akukho kanjani right, kunciphiseni ingane zakwethu, kunciphiseni bafowethu. Into engifike ngayizwa lapha ibe umunyu, niyabahlukumeza abantu via i-comment section, niyabahlukumeza abantu ngamapost eniwenzayo, niyabahlukumeza abantu ngokuphawula enikwenzayo, niyabahlukumeza umuntu laba futhi kule video ngamunye awuyilungise wena nokukhomenta kwakho, ungabukeleli iningi but awuyilungise wena nendlela yakho okhomenta ngayo ezintweni zabanye abantu abasuke benenkinga.